Kublai pi baro na kaliang kadudashan kendra Shillong ipedang sngobai pi chukatup kubor mentaka janmit. Shwaban pai shaki kubor ke babnya ngini pechwai kimat pokongsan. Pli padba yung menteri rang badu kari Narendra Modi ya kajingli akmen week celebration jo katnat platingka pat katnat corporate affairs ula pli ru ya kajan samat portal. Kentat ke India ya kajing kentho ko OIC halo kajing kran persha yu prophet. Penchitom ke BJP yu Nupur Sharma bar Navin Jindal haror kajing kentho persha jongki. Ons dang biang ke Sarkar Meghalaya ban ai ya ke dawai tika COVID khatndai hadian bakaladon kajing kiu kajing pang labatha ya ki bod district bakin long ki bapet ngor. Bat penjulor ulap ba bajur hakajala tua khendau hasrok ba National Highway 06 kabalakta ya kajing ya tikali. Ki kubor ki babnya Menteri rang badu kari Narendra Modi ulaong baga sarkar ka perkhat ya upat ba berkajing persang ban yo ya kajing sinshar ka bha kilong kidak jong ka sarkar jong u hakini ki pras nem baladep haba ple pat ba ya kajing le akmen week celebration jo katnat kam platingka but corporate affairs hine kasngi hanong ba Delhi Modi ulaong baga India kalanang ja man kasngi berkala persang le ya ki kam bathamai hakini ki pras nem balala Ula banru baka sarkar kelapen state iki kampen roy jongkari balapen kop bor iki beduk besuk. Umudi ulaong baka Swash Bharat Abhiyan kelapli lat iki brio beduk ban em ya kajing em badan buram. Umudi ula pelat pat ba ru ya ka portal hakari ka bayade bat kajing sam iki skim ka sarkar ka jan samat portal. Kania kandai ka rinsan ka baningkong ka bapenia so iki nong yo jing mentoy bat kinong airam. Ya kani ka program la penlong lang ha ka jo kapor haki new pusantli ki jaka ha ka lengkari bakan thop ru ya ka Shillong but ya ka wei pakawei ka jaka la penya so link ba ka video conferencing दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की अपेक्षाएं हैं ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 सालों में हमने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया हमने जनता में ग्रोथ में इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स के रूप में प्रोत्साहित किया हमें देश की जनता पर पूरा विश्वास रहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी सुशासन के लिए लाई जाएगी उसे देश की जनता स्वीकार करेगी और सराहेगी भी Hene kasngi ke India kala therting e ya ka Organization of Islamic Cooperation OIC ya ki jingben jongka ya ka ri halor ka jingkno bakan tho po dor persha yo Prophet Muhammad da ki armut ki dongtre ka BJP unong aiktin ka trat kambari u arendem bakshi ulaong baka India ka kentat ya ki jingkan tho ba khlem nongrem ka OIC secretariat barulapan paw baka Delhi ka buram ya baro ki jatniam Shushu ulaban bagi jingkan tho ha ka Twitter kala penja buram ye ki reuniam ya ka blakan tho da ki kat tu kat ni ki briu bat kum kini ki jingkan tho kimla ban pen paw ye ka jing sngo jang ka sarkar India bar ulaban baladap ban pen shitom ye kini ki briu da ki bor badai khmi ka BJP ka dap wing ya unong aiktien ka BJP Nupur Sharma bar kala be aseng ye media head jong ka party ban Delhi Navin Jindal halor ka jingkan tho jongki Habring ke jingkiu ke jingpang COVID khat khandai hakari hakani ka tayo katanat ka kot ka khia kala batha iki Borsansha district ban sedang biang ke jing ai dawai tika COVID khat khandai haba pentip yakani principal secretary katanat ka kot ka khia but family welfare usampat kumar ulaong baga sarkar kan yakhunting e ban ai tika yakitu ki jaka ki bang patshim ladep ban ai dawai tika Labtha iki deputy commissioner bakin sedang biang ya gajing ai dawai tika ulaong baka tenat ka koi ka khia kala penlong kerki ya gajing yalang barki deputy commissioner jongki district baper halor kani ka benta ka sarkar pedeng kalara lama saw da ka bakentu ya ki santli ki jela basyakta bakin perkhing bha bat ban shim ya ki lat jing ya dala da don kam ban te lakam ya ka jing sapryang jong khunyang jingpang
would actually, we should cover all those uncovered for vaccination. That is something that, as I said, we are, we have spoken to the deputy commissioners to really take us, again, relaunch that initiative of vaccination. Second is that we also require the health systems, with respect to, suppose in case if there is any surge, whether we be able to, support the patients. So that we have. Today we have pretty good infrastructure we have brought in, thanks to the efforts that we have made, during the last year. Namar ka jingjur palat uslap hakini kisngi bun ki jaka ha West Garo Hills District kila Shakta. Ka Sarkar Jala kala batha ki Bod District ban ai kila jingerap baro kat badan kam ban ai jaka ri tingen ban khmi bnya ek jinglong jingman yathu ka talong khubor. Haka jo kapor hadin ka jingjur palat uslap kala dan ka jingtwa khndo ka ba malu mala haka surok ba National Highway 06 haka shnong perta kuna hinemen step. Kalinti hapdeng ka shnong kalyang bat kiang ru kila Shakta. Ladap ban penbet ya kejingya ki kali hakite ki jaka kata banya tang Shillong surok. Haka jo kapor katnat India Meteorological Department kala pha kajing maham ba uslap bajur unsa ther hakani katayo baro shitayo. Kaseng Congress kalakenno baka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance hapo kajingalam Kaseng National People's Party bakalapen slam mansdang ya kajing ti daw yong lingba kajing start science barkani kalalam sya kajing dup kabalakta ya shibun kilongyeng haka East Jantia Hills District majalay udaw yong. Habakan tho ya kani unoyalam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ulaong baki brio ha Meghalaya ki kwa banti daw yong katkum karukom baday ya udaw yong. Uba pala ulakin no ru ya ka Sarkar Jala bakala shu e kunswet ya ki brew hadin baka National Green Tribunal kala khang ya ka jingti daw yong thliu khnai. Uba pala ulaban baka ni ka de ka weni ki daw wala penbor yu ban rung sha kalimpong san perthei ban ya khun hakani ka election sha ka yeng dorbar thau an hausnem 8000 arphulai na sutnga saipung constituency. Court stops the mining and the government implemented the order. So the government also should have set up some sorts of a committee which will help the people who have been living in the mines area, at the same time who have been doing the business for their livelihood in the mining areas. Ka Meghalaya Basin Management Agency lani ka Meghalaya Basin Development Authority lingba jaka District Project Management Unit haringkat ka jingetre lang barki bor penya district menta kasngi kila rakhe kasngi penne maryang kumshi benta jong ka Meghalaya Week 8000 arpuar hajawai. Hakani ka program lawan banishim benta da BDO ka Thatlasken Block ikong Bibla ibaderu ADC ilalong kum ikong san haringkat ka jingedan lang udaloy ka jawai uba puramon kinjing kum usimbot kong san. Layo ajing tip balapan long ya bun teli ki program hakani ka jing rakhi. Haka wai pat kalyang ka office jong ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District ka District Project Management Unit DPMU ka East Khasi Hills District bat ka Meghalaya Basin Management Agency MBMA menta ka sngi kalapan long ya ka program kumshi benta jong ka jing rakhi ya ka sngi penne maryang 8000 arpuar Don Bosco Hall Laimkra Shillong. Ikong isawandawa lalu ibadai Deputy Commissioner East Khasi Hills District ilalong ikong san hakani ka program. Why do you think these flyers to have the World Environment Day is like part of what I just said earlier, to wake us up, to remind us, to urge us, to remind us that each and every one of us have our own responsibility towards the environment. Arngut kitay samla Eliza Mukti iba nakasnong bhoirumbong but ifragnancy riwan nakasnong lauba mausanram kilawan ra ya kajing sarong ya ka district but kumjuru ya ka jilla hakaba kila mikmat ya ka kinhon ya kai kari bar kila yo ya ka nam la du haka Indo Nepal International Youth Futsal Cup 8000 arpuar.
kabala long ha Nepal lapen ko buram yaki da ka dorbar shnong jongka lum dat khla bhoi rumbong bat lum dat khla socio cultural sports club ha ka jinge don lang ringkat bat ka National People Youth Front MPYF Meghalaya State Unit kila pendap yakani hanong ba Guwahati mendagasngi kumjuru daga ribhoi police habernihat police outpost ribhoi daki sentiu bat kijing ai sa kan mau mentapat ngini pek yakijing longjing man ka sin beneng ha Shillong kajing shet kalong arpulai degree Celsius bat kajing kreat kalong khanrio point lai degree Celsius kajing sngam ka hau kalong khandai phupra na kaji spa men step bat new pulai na kaji spa janmet kajing hap slap kalong arpway point hnyo millimeter kala bandon kajing hap slap ha Shillong bat ki jaka ba marjan sashisin ngi pinkan mau ya phi ba yakani ka khubor jangi phila ru ban pet live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong Shwaban poi shga bakut jeng thup khubor ngene pet biang sai sien ikimat bakong san li pat ba omentri rang ba do kari Narendra Modi ya ka jingle Command Week celebration jogatnat platingkan bat gatnat corporate affairs ulapli ru ya ka jan smart portal kintat ki India ya ka jingkan thwa ka OIC halor ka jingkran persha yo prophet Penchitam ka BJP yo Nupur Sharma baru Navin Jindal halor ka jingkan tho persha jongki Onsdang biang ka sarkar Meghalaya ban ay ka dawai tika COVID khatkhandai hadien bakaladon ka jingkiu ka jingpang labatha ikibor district bakin long ki bakpek ngor Batpin julor ulabba bajur hakajala twa khando hasrok ba National Highway 06 kabalakta ya kajingyat ki kali Tiparlok katung ila poi shaga bakut jaga thup khubor jangi menta ka janmit hadu bangi dai shambyang bat phila shai kasngi khuble phi baro Here, gravity and physics don't call the shots, and sound